kubor nakaslem jong udongsan hima. Uba kansing lensyang ubade uriurang ba namaukan reu constituency ulayo aban aitino yakakanro jongka RC LP School Maulali kabahap hamaukan reu constituency kabalalong menta kasngi kasantarik leber haja arphausau kabala pentri da Chief Minister Special Rural Development Fund haga jinglot kabahandu lak tingka haga nigasngi layadon lang u Secretary ke Managing Committee u Phadar Suresh Kago kino hikai bat ki khana school Bala penyat ya kejingalang da President ke Managing Committee ubak Milan Nongrum. Kani ke school kadon naduk kelas nursery, haduk kelas 5, bat kino hikai kidon saungut. President ke Managing Committee ubak Milan, ulai thuk baki dekot jangka committee kila trish tambha, namar mensengi kila lej bela, bat menmiet ki sedang bantre, ya kekenro haduk bandamiet. Kumta ulai kublai ubak kansing, ubalai Arab ban penyo jing Arab, na ke skim Chief Minister, ban shnai kani kekenro, Kabadan hasenda ka surak namar ka jinglot ka balabun ka baki dekot kimla kot bor bantre bormet. Ngamla ban mundur namar ngalatip ban natu ki por menjua ki kitu kene kit kam ba kbat jo skul ki la yele kat bala ban yawat ya ki nyarap nami natai henre la de ki pau snem ikram jo ka nyarap te ha kini kisnam ki beladap kini ki saudong sokun baro te gila syutrei be na kaliang joka komiti joka skul ki ya pelut na kepala la chong ni syo kan show bat mensi le trei selengka damiet na du nyau bacing isdang menteri hadu kumba khat ar si bacing ni pendap ya kani ka kadro saudong sokun joka ni skul te na kani ketika ka bari sekaliang ka surok ka caka ka belakam semjinga namar ka cinglut ke bubun dan kaliang komiti kamla asu bande ada kumoi pat tela bun senam mila syong ka cing perkhat ila ya persangi kat bala banlum ya ki senjang na kaliang ki kemi ki pa ban na kaliang ka komiti jogo skul henry wala kata ro nyim pala bande ai namar ba ka cinglut na gawai kasnam jagawai kasnam kanang ki te tutubun ki cinglut ni donkam te donbok pada mencem senam hadian ba nilai kedua pada baru kansing nilai pen iya kani kecing ke bangidan hadian ba i badu i ong ba mlelei ngan sayarap ngan sempan keren yo Chief Minister ting ong to te lap ong yangi ban dingin pengkra ya kecing tho ban hadian mangila de pengkra nila ITHI bat ha kabor mangem poi berkat ni dang bos diu batip yo ni yim yo mo namar ha kecing yala tingem tip yo ni yim yo andrei Icu pen singan ngai ong em yo baik dengan ong tok plesikun. Ni don rugi kenal ni ngalai abang lawan ni nak bonta ke parents day ki kena ki wala smart ha. Ni bat kalam sign rule ki kena ki standard songsit ki dan ni kata bensin ban record ha ni play ki ki bat ki lese ki program ki wala perlong kalau bas job de kamta ma ke negasing na sungai ba kansing bala yang ni ban raga kubur jungi bagi layo so ban sentuh ye Chief Minister jungi kenapa kani kesking kalau ban rapi kena jungi tilang ba Milan ubalong uperlok ban bepi di committee members jong ni kabalang tigadon ko wi GSN tigadon ki jingerap ki bangala ay ni nang baka PE system ro nagbanta ka jingbit jinbyang ban syakri hagakam ka babi syakri yo play hakata kapur ke bangawan hakani ka madan ke bapi pelong ye ke jieseng kat bangi dang esyong ni bat ba Milan bat ki rurong ba jong ba Robin ti kadon ka jiekren ba keni ke fencing damar ki syong setei kalong ke bakhamnya bat ke syuki ro tu kapur kimbu setei sekendong kibu seni sejan ti lang ba keni ka jieslong ngong ba Milan beli ba pin don keni ke fencing Yung im tu yo jiram tikala idon kam kerki namar kede ka jaka ka bahap ko boong imis menebel ai jengkren kede hapo rup surong kalong dangerous bhai ki khana school bat iki nong wan jieseng hagapor ka baki pelong ye ka program in ring ilong bangin persang ye kede kam te ba Milan ilong sila ane badu ten ring ong pen nagadeng jongi ngim ju ai kedo ko commitment lani kejing kular reitang persang barit kejongi ngin persang lada galong kide ban kemen
Lada jiapat bakam long ru, we bangi klem kular, hinam don kuno ke jing snow. Riayu yo boleh, ba kini kesini la benten pau, ba kini kecing tray kelong sukses, kelong komplit ni. Tiba Milan ba pendek pendian, ya kini ke kamru, ila tray sistem kumni kumba kelong, klem dak hen ya ke yonong, klem dak hen ya ke jing mentoy ya lady simen, ila tray kat kini, naga benta ke fencing, naga benta ke jing bit yang jong hibaro. Ki kena school ki kami ki kapa banlong kaji sengai naga banta ki khun ki keti ki dongpi haga ni kepelau school di naga liang jonga ngapan pau ke jing sungu yang cip besar bela ai subhai ke ni ke skin naga banta ke ni ka school ke jongpi bat kelong ke jing bentai haki paten ki paket bat sikenpit so banong ba ke ni ke lenti ke ba ngiyat ban pentrei gani kekam tiba bun teligi project ila depan pli hati lagi kendet nai bat udu snem bat balingi pli gani ka project kumni kadawi kalong bangin peni ba gani ka project kalong complete bat kamdon kuno gaji sateng ladangin pli kumni ka peni ba ka project leni kuno skin ka peni ba kadon kajing tray kebombit kebombiang. Di habang ipeli kumni kapan iba sigi weipat de kisrong. Tani sigi weipat de kibade banpik ye gede kinong ba plang gede kekam kalaya bat kalalong konflik kalalong kebajam. Dina kata daw habang ile ikadugono ngaong yuba milan ba gede balong transparency. Dina kata daw kathong na jonga kalong ye ki project ki bangiwanra hakalenti kabarit kajing kerpat demi sarkar wala dangam long kumu emeliru Henry ibori barit kat bangala nga persyang banwanra ya kijimentoy jong babun balang kajimentoy jong kinong song sunong jong kamau kulo konsulensi hibarogo